Jedne noći hladne, zima kad je bila, Srpkinja je majka čekala svog sina. Čekala je sina, molila se Bogu, s košara da dođe, donese slobodu. Al umesto njega pismo joj je stiglo od sina junaka i na noge diglo. S ovog boja, majko, povratka mi nema, ko košare čuva, zna da zor se sprema. Ja ti, majko, živ se vratit kući neću, i sad već u crkvi zapali mi sveću, da Bog meni pokoj s junacima poda. Skupom cenom, majko, plaća se sloboda, a sina mogući ovo mu kaži, tvoje otac sine na nebeskoj straži, tamo gde je Lazar svoju glavu dao, nakon smrtu svetom i kada je pao. Pa je sada, sine, kraj Miloša stao, a Hristos mu odmah carstvo večno dao. Ko ne pamti podvig košara junaka, ne ga stigne kletva kosovskih junaka. Ko ne pamti podvig košara junaka, ne ga stigne kletva kosovskih junaka. Ogrijalo sunce sa Kosova polja ravna, zasijale svetinje iz vremena davna. A veselim se srpskim rode, zbog slobode i zbog slavne Nemanjića, Obilića, Petrovića, i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanice. Nek se srpski barjak vije od Prizrena do Rumunije. Odjeknula zvona sa starih dečana, ovo je zemlja Lazara i Stefana. A veselim se srpski rode,
Ovdje su grobovi slavnih predaka, što odbraniše svetu vjeru od Turaka. Poštovane dame i gospodo, uvaženi gosti, dragi prijatelji, dobrodošli na 9. godišnji koncert Kulturno-umetničkog društva Srpski vez. Večeras obeležavamo 9 godina svog rada i postojanja i verujemo da smo ostavili neizbrisiv trag ne samo kao deo srpske zajednice u Makedoniji, već i kao deo ovog grada, našeg Kumanova, koji je oduvek bio otvoreno za zajednički život različitih zajednica i njihovih kultura. Sav naš trud i rad dobija svoj puni smisao ako ono što smo naučili i postigli podelimo sa vama, našom publikom. Velika nam je čast i izuzetno smo srećni što uspevamo da u kontinuitetu obeležavamo godišnjice postojanja našeg društva. Protekle 2 godine su bile jako teške i izazovne, ali smo i tada uspjeli da organizujemo koncerte napolju na otvorenom. Presrećni smo što vas ovoga puta ponovo dočekujemo ovde, u ovoj prelepoj sali. Folklor, igre i pesma nemaju granice i spajaju ljude na 1000 načina. Zato večeras ovaj podijum pripada mladosti, a ove večeri neka govore muzika, pesma i igra. Dragi naši, ovo predivno druženje sa vama imala je čast da otvori naša etno grupa. Proteklih nekoliko godina naporno smo radili kako bi stvorili nešto što bi trebalo da ostavi dubok trag našeg postojanja, a istovremeno da sačuva duh pravoslavlja i sliku nekog prošlog vremena. Ponosni smo što smo uspeli da oformimo etno grupu, a vi ste imali priliku da uživate u predivnim glasovima naših solistkinja Melani Brankovske i Vanje Tošić. Kulturno-umetničko društvo Srpski vez formiran je septembra 2013. godine od strane Srpske zajednice u Makedoniji i regionalne organizacije iz Kumanova sa ciljem širenja i očuvanja srpske kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Trenutno broji preko 120 članova i sastoji se iz folklorne grupe, i to 2 dečija ansambla, omladinskog ansambla i prvog izvođačkog ansambla, pevačke sekcije, književne sekcije, orkestra, etnogrupe, biblioteke i radionice za izučavanje srpskog jezika. Većinu zasluga za uspešan rad Kulturno-umetničkog društva Srpski vez, kao i za njegov uspon i promociju srpske folklorne baštine na ovim prostorima i šire, ima njegov predsednik. Dragi gosti, pozdravimo gospodina Dalibora Kitanovića. Hvala vam. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi roditelji, uvaženi gosti, dobroveče i dobro nam došli na 9. godišnji koncert Kulturno-umetničkog društva Srpski vez iz Kumanova. Šta da kažem, osim da sam srećan da smo ponovo u ovoj prelepoj sali, da smo u ovolikom broju, da je prepuna sala. To znači da smo pregrmeli, prebrodili 2 godine pandemije,
To isto znači da sam ponosan jer nije samo što smo opstali tokom ove teške pandemije, već smo ostvarili neke rezultate. Važno je isto tako da smo i očuvali kontinuitet. Održali smo i kontinuitet organizovanja godišnjih koncerata. 7. i 8. koncert smo pravili na otvorenom, jedan gore kod Sokolanskog doma zadužbine kralja Aleksandra Karađorđevića, zahvalnost opštini Kumanovo. Drugi ovde ispred platoa Centra za kulturu Trajko Prokopijev, zato smo veoma ponosni. Iskoristio bih priliku da pozdravim večerašnje uvažene goste. Imamo svi čast da je sa nama jedan od najvećih humanitaraca na ovim prostorima, čovjek koji je zadužio sve Srbe bez razlike gde se one nalazili. A on je sada i direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, gospodin Arno Gujon. Molim jedan aplauz. Čast nam je što smo vas ugostili, što ste nam došli da ispoštujete naše društvo. Sa nama je i gradonačelnik opštine Kumanovo, gospodin Maksim Dimitrijevski. Predsjednica Srpske zajednice, gospođa Gordana Jović-Stojkovska. Posebno pozdrav bih uputio našim večerašnjim gostima koji su došli i koji su deo ovog programa koji imate priliku da ih vidite, a to su Kud Biser iz Aleksinca Draževca, na čelu sa njihove delegacije, zamenika gradonačelnika opštine Aleksić, gospođa Marijana Radivojević, predsjednik društva Zoran Janjoš i Milan Ilić, rukovodilac folklorne grupe. Sa nama su i naša braća iz Đevđelije, jedan od najboljih kudova u Makedoniji, ansambl Bojmija, na čelu sa Igorom Ilijevskim, njihovim predsjednikom. Hvala vam što ste došli. Iskoristio bih isto tako priliku da objavimo ovako zvanično da smo danas potpisali memorandum, odnosno odluku o bratimljenju triju društva, jedna trilateralna saradnja, kako smo danas nazvali. Znači, potpisali smo saradnju sa Kud Srpski ves zajedno sa Kudom Oplenac iz Topole i folklornim društvom Sevdah iz Vranja. Biće to lepo druženje i duga saradnja. Hvala Miroslave, hvala Vlado na tome. Normalno pozdravio bih naše braće iz Zemuna, iz Beograda, koji su tu od prvog dana, bez kojih možda i ne bi toliko dobre rezultate napravili. Kud Branko Radičević iz Beograda, na čelu sa Mićom Petrovićem, tu je Dušan, tu je Novak, hvala vam što ste došli ovde. Ovde su i naši drugari koji će da nas ugoste krajem jula u Niškoj banji u Nišu, Kud Anđeli, na čelu sa Sanjom, njihovom direktoricom, hvala i vama. Tu nam je, da pozdravim posebno našeg prijatelja i direktora najbolje televizije u Kumanovu, TV Plus, gospodin Dragan Šani, sa kojima smo potpisali memorandum o saradnji. Ovaj koncert snima njegova ekipa i imat ćete priliku ovaj koncert da pogledate na njihovoj emisiji, na njihovoj televiziji, a zajedno ćemo da sarađujemo na emisiju koja će da ide na srpskom jeziku na njihovoj televiziji koja se zove Komparativ, tako da i to je odlična saradnja. Iskoristio bih isto tako priliku da pozdravim naše večerašnje drugare iz kumanovskih društva i naših prijatelja, to je Kud Srma, Kud Panče Pešev, Etnofolk studio, Bajram Šabani, Ruši Čakir i svi ostali. Sa nama je i naš verni pratioc Jaško Stanekovski, koji nam je dosta toga pomogao. Hvala ti, gospodine Jaško. A šta drugo da kažem, a što nisam rekao zadnjih 9 godina, možda bih rekao jedan utisak ili par utisaka koji sam dobio iz naroda, iz saradnje, iz razgovora sa ljudima iz Kumanova, iz Skoplja, iz Srbije, Vranja, Beograd. Kako su oni rekli, samo da vam prenesem da je Srpski ves potreban ovom našem lepom gradu iz dva razloga. Jedan je što smo postali personifikacija očuvanja nacionalnog identiteta našeg i bogate kulturno-istorijske baštine Srba, a drugi je da je naša energija, da je naše zajedništvo, otvorenost, ljubav prihvaćena u Kumanovu i šire. Zbog toga mi je veoma drago kako pričaju ljudi. Uostalom, nije ni bilo tako na početku lako, bilo je dosta čupavo i problematično, izazovno. Tadašnji prvi predsjednik govorio, ja sam bio dosta nervozan, govorio mi je Dalibore, nemoj da brineš, Srpski ves će postati jednog dana kulturna institucija u Srba u Kumanovu. Ja sam malo gledao, kažem šta priča, ali ajde, vidjet ćemo.
Znači, on je imao tada ideju i viziju, mi smo to samo sproveli i malo proširili i zato, kao i svake godine, ovaj koncert posvećujemo prvom predsjedniku i osnivaču Kulturno-umetničkog društva Srpski vez Goranu Stojkoviću. Izgubili smo njega 2015. godine, ali svakog dana se sjećamo na njega i hvala svemu za sve ono što je uradio u njegovom životu. Naš KUT je od samog početka dobio jednu, kako se kaže, jednu dobru pomoć i poverenje i dobili smo, kad niko nije ni znao za nas, dosta nam je pomogla jedna institucija koja se zove Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. U kontinuitetu su nam pomagali, mi smo veoma zahvalni za to i zato bih iskoristio ovu priliku da pozovem sadašnjeg direktora, gospodina Arno Gujona, da dođe da mu se zahvalimo zvanično ovako na sceni, velikoj sceni. Jer da nije bila uprava, možda i ne bi postigli ovakav rezultat. Tako da, ja sam siguran da će ova saradnja i produžiti, ja sam siguran da će ova saradnja i se proširiti. Hvala vam na svemu, gospodine Gujan. Hvala Dalibore, dobroveče svima, hvala na toplom dočeku, izuzetno mi je drago što sam danas prvi put u Kumanovu, nisam prvi put u Makedoniji, ali prvi puta da nisam u prolazu kao mnogi koji prolaze ovde, a greše što se ne zaustave da posete ono što ima da se poseti u ovim krajevima. Kad sam došao pre par sati, želeo sam da obiđem jedno mesto koje verovatno poznajete svi, a to mesto je Zebrnjaki. O tom mestu sam čuo prvi put dok sam živeo u Francuskoj, zato što to mesto nije važno samo za Makedoniju. To mesto nije samo važno za Srbiju ili za Balkan. Ovo mesto je važno za celu Evropu, zato što su vaši preci na ovom mestu pre 110 godina počeli oslobađanje ovog dela Evrope. I zato možete vi i dan danas da budete ponosni. Ponosni što ste Srbi, ponosni što ste iz Kumanova. Želim da se zahvalim ovde i Daliboru na pozivu, da se zahvalim svakome od vas što učestvujete u ovom KUD-u, u Srpskom vezu, ovde u Kumanovu. To je najbolje mesto za očuvanje kulture, identiteta i jezika srpskog naroda. Mi kao Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije podržavamo širom regiona, širom Evrope, pa i dalje od Amerike do Australije, KUD-ove, institucije, odnosno udruženja koja se bave očuvanjem tih vrednosti. Ono najteže u našem poslu nije da prepoznamo kome da pomognemo, nego da imamo kome da pomognemo. A ovde i tekako imamo, zato što imamo vredne ljude, imamo stotine ljudi, članova, dece koja žele da uče o svojoj istoriji, o svojoj kulturi, o svom identitetu i da prenose dalje. Ta nit koja je počela na ovim prostorima pre mnogo vekova se nastavlja i dan danas, zahvaljujući vama, zahvaljujući KUD-u i zahvaljujući ovoj deci koju ćemo sad da gledamo. Hvala vam još jednom što ste ovde, drago mi je što ćemo da se družimo večeras i uživajte u lepom događaju. Zahvaljujemo se direktoru Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Sigurni smo da će produžiti da podržava naše kulturno-umetničko društvo i u budućnosti. Nama je potrebna i uvek dobrodošla pomoć i podrška sa svih relevantnih institucija, a smatramo da smo to i zaslužili. Stara poslovica kaže: bogat si onoliko koliko prijatelja imaš.
Hvala Bogu, u proteklih 9 godina stekli smo veliki broj prijatelja i podržavača. Sa ponosom možemo da kažemo da je među njima i njegova ekscelencija, kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. Prvobitni plan je bio da prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević bude večeras naš specijalni gost. Međutim, zbog brojnih obaveza, nažalost, nije uspeo da dođe, ali ima dostojnu zamenu. On nam je uputio pozdravno pismo koje će pročitati predsjednik Kulturno-umetničkog društva Oplenac iz Topole, takođe naš veliki prijatelj, gospodin Miroslav Blagojević. Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević je direktni pokrovitelj KUD-a Oplenac, zato pozivam gospodina Blagojevića da nas pozdravi u ime prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića. Poštovani prijatelji, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime Kulturno-umetničkog društva Oplenac iz Topole i svoje lično ime. Moram da kažem da ja u ovom gradu se osjećam kao kod kuće, jer sam do sada mnogo puta bio ovde i imam mnogo prijatelja. Sada ću vam pročitati pismo koje je prestolonaslednik uputio 18. jun 2022. godine. Gospodin Dalibor Kitanović, predsjednik KUD-a Srpski vez Kumanovo. Poštovani gospodine Kitanoviću, poštovani članovi Kulturno-umetničkog društva Srpski vez, veoma mi je žao što zbog ranije preuzetih obaveza nisam u mogućnosti da budem sa vama danas na 9. godišnjem koncertu Kulturno-umetničkog društva Srpski vez, povodom godišnjice vašeg grada. Veoma sam srećan što su večeras sa vama vaše sestre i braća iz KUD-a Oplenac, koji je pod mojim pokroviteljstvom i oni su moji najbolji predstavnici. Održavajte veze između vas i negujte ih. Mostovi prijateljstva koji povezuju, prevazilaze udaljenosti i granice. Pozivam vas i podstičem da se još više povezujete sa drugim društvima u Srbiji i inostranstvu. Vaš rad je izuzetno važan i veoma cenjen. Vi negujete našu kulturu, tradiciju na najbolji mogući način, čuvajući i promovišući običaje našeg naroda kroz muzičku i plesnu umetnost. Veoma je važno da srpski narod koji živi izvan naše otadžbine čuva tradiciju kao svoje najveće blago i ne zaboravi na naše narodne običaje. Znam to dobro. Ja sam i sam bio primoran da suviše dugo živim daleko od naše domovine. Koliko je važno da negujem našu tradiciju, pokazuju i činjenice da je 2017. godine UNESCO stavio naš nacionalni ples kolo na listu nematerijalnog svetskog kulturnog nasleđa, ustanovivši da kolo ima važnu integrativnu funkciju koja neguje kolektivni identitet i nosi oznaku lokalnih i regionalnih zajedničkih identiteta. Želim vam uspešnu proslavu i još mnogo takvih u budućnosti, kao i svaki napredak u daljem radu. Srdačno vaš, njegovo kraljevstvo, visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar. Ovim povodom njegovo kraljevstvo, visočanstvo je uputilo jedan broj knjiga kojim će Kulturno-umetničko društvo Srpski vez obogatiti svoju biblioteku. Ovde se nalaze 3 knjige gde su predstavljeni srpski kraljevi, kralj Petar I, kralj Aleksandar i kralj Petar II. Svaka knjiga ima posvetu, a ostale knjige mi smo već predali našim prijateljima iz Srpskog veza i predali smo takođe i pismo koje je stiglo ovaj original.
Ja želim da iskoristim priliku da se zahvalim našim prijateljima iz Kulturno-umetničkog društva Srpski vez na gostoprimstvu i nadam se da ćemo i mi biti tako dobri domaćini kao što su i oni kada budu došli kod nas da nam uzvrate posetu. Hvala vam i uživajte u daljem programu. Hvala gospodinu Blagojeviću na divnim rečima koje nam je preneo od prestolo naslednika. Za uspešnu organizaciju ovog koncerta bilo je potrebno mnogo rada, truda i posvećenosti našeg tima, a isto tako potrebna je bila pomoć i podrška. Ovaj koncert su podržali Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu pri Ministarstvu spoljašnjih poslova Republike Srbije, Ministarstvo kulture Republike Makedonije i opština Kumanovo i zbog toga im dugujemo veliku zahvalnost. Isto tako, rad našeg društva pomažu naši prijatelji i poštovaoci našeg rada iz privatnog sektora i koristimo priliku da uputimo zahvalnost Razvojnom centru Linka Mobility, Toni Lux, Burekčilnica Babička, restoranu Gracija, restoranu Gostilnica Doma, restoranu Baba Cana, kompaniji Oli Travel, hotelu Harmonija i naravno našem velikom prijatelju i dobrotvoru Jašku Stanojkovskom. U nastavku programa predstavit će se deo folklorne sekcije Kulturno-umetničkog društva Srpski vez. Prvo će nastupiti naš najmlađi dečiji ansambl s igrama iz Banata uz pratnju našeg orkestra. Koreografiju je postavila rukovodilac dečijih sekcija iz škole folklora Milena Nedeljković. Nakon njih nastupit će naš prvi ansambl s igrama iz okoline Pomoravlja. Ovu koreografiju postavio je rukovodilac prvog ansambla Marko Mladenovski uz pomoć naših prijatelja i profesionalaca iz nacionalnog ansambla Venac iz Gračanice. Na kraju ovog bloka imat ćemo čast da vidimo naše prve goste za večeras. Kulturno-umetničko društvo Biser iz Draževca kod Aleksinca. Kulturno-umetničko društvo Biser oformljen je 14. aprila 2014. godine. Broji oko 30 članova, na svom repertoaru imaju divne koreografije kojima su se predstavili širom regiona. Sad imate priliku da uživate u pesmi Gde si bilo, Jare moje, u izvođenju solistkinje Nataše Nikolić i koreografije Igre iz Niša. Uživajte.
Gde si bilo jare moje, gde si bilo dušo more, gde si bilo jare moje. U planinu gazdo more, u planinu dušo more, u planinu gazdo more. Koj te čuva jare moje, koj te čuva dušo more, koj te čuva jare moje. Svi čobani gazdo more, svi čobani dušo more, svi čobani
da ste uživali u igrama naših gostiju i naših članova. Posljednji blok za večeras otvorit će naši dragi gosti i prijatelji iz ansambla Bojmija koji nam dolaze iz Đevđelije. Možemo ponosno da kažemo da su oni jedan od najboljih i najaktivnijih kudova u Makedoniji. Oni su oformljeni 2004. godine. Trenutno broje preko 150 članova podeljenih u 4 grupe prema uzrastu. Osvojili su veliki broj nagrada i Grand Prix širom Evrope i Azije. Tokom ovih godina organizovali su preko 150 koncerata. Večeras imamo čast da pogledamo njihovu koreografiju Maleševka. A gde su gosti, tu su i domaćini. U nastavku programa nastupit će naš omladinski ansambl sa novom koreografijom Igre iz Ponišavlja, na kojoj su radili Milena Nedeljković, Marko Mladenovski i Jovana Jovanovska. Nakon njih vidjet ćemo ponovo naše goste iz Aleksinca, kulturno-umjetničko društvo Biser sa igrama iz Crne Trave. I na kraju ove večeri uživat ćete u prelepoj i dinamičnoj koreografiji igre iz okoline Vranja, na kojoj je naporno radio naš prvi ansambl, a koju je postavio naš prijatelj i koreograf iz Vranja Bojan Ristić. I za kraj, kao šlag na torti, uživat ćete u zvucima etno grupe u prelepom glasu našeg slavuja Gordane Kuzmanovske.
Ajde Jano, ajde dušo, kolo da igramo. Ajde Jano, ajde dušo, kolo da igramo. Ajde Jano, konja da prodamo. Ajde Jano, ajde dušo, konja da prodamo. Ajde Jano, ajde dušo, konja da prodamo. Da prodamo, samo da igramo. Da prodamo Jano dušo, samo da igramo. Da prodamo Jano dušo, samo da igramo. Ajde Jano, kuću da prodamo. Ajde Jano, ajde dušo, kuću da prodamo. Ajde Jano, ajde dušo, kuću da prodamo. Da prodamo, samo da igramo. Da prodamo Jano dušo, samo da igramo. Da prodamo Jano dušo, samo da igramo. Ajde Jano, konja da prodamo. Ajde Jano, ajde dušo, konja da prodamo. Ajmo svi. Ajde Jano, ajde dušo, konja da prodamo. Da prodamo, samo da igramo. Da prodamo Jano dušo, samo da igramo. Da prodamo Jano dušo, samo da igramo. Hvala puno. Dragi naši prijatelji, ljubitelji kulture, tradicije i folklora, bilo je to sve što smo vam pripremili za večeras. Hvala vam što ste tu, što nam godinama unazad dajete podršku i vetar u leđa da u ovim teškim vremenima, laganim koracima idemo napred. Hvala našim igračima, koreografima, muzičarima, hvala svim roditeljima na strpljenju i podršci. Bez vas Srpski vez ne bi bio ono što jeste danas. Do skoreg viđenja, ostanite u dobrom zdravlju. Živjeli!